namkana kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course, namhla ta khala Mr. Post lo ngata khe kunikana Ben Mayengani the president, and then of course he had la manager Philani. Yeah, so ka siku ra of course ra 6 April, as you can see, nifike ni scroll ka account ya Mr. Post, lo fane scroll nifike ni kuma fike di tsala di ku yeve, fike di posta ke gingo ya Matimba Strong, as you can see, ya Limpopo Marula Festival, as you can see, and then kuta nga ri ntsena event kuta tlhikuva ku na leyin'wana as you can see ya youth na swivete swa swi clarify kahle kwala. So this one will be the main event, leyin'wana ya youth kuta ku ri ya youth, main event hi leyi nga ka yona leyi. Yeah, so lexi nga ni surprise maneno la u va Ben Mayengani nga n'wi vonangi. To be honest, we can't speak about this event without Ben Mayengani. The event leti ka henda hi viki hi n'wi vona Ben the president na 2022, as you can see kwalani a ri kona on the swilo a swi tikombe swi fambe kahle, to be honest. So it was a huge surprise ku va ku lantisi mina ni fika ni vona Mr. Post lawa. I was shocked ni ku what happened. As you can see, swin'wana to be honest mi ngo ni jaja, to be honest swi hi hlamarisini hinkwenu, to be honest loko hi fika hi vona Mr. Post ka main event instead of Ben Mayengani, and this event yi cool swinene. So mina ni nga vula congratulations to him, but there are many questions ku swi te njhani president yi va yi nga rambiwangi. So na n'we mi nga ni nyika your opinion ku nga ku ndleke yini kahle kahle, kumbe ku repeat swilo swo mi kuma ku Ben Mayengani a yi lava ku bukiwa na Mr. Post na swi nga swo endla ka sweswo kambe even then va ku a hi lavi wena sweswo hi lava Mr. Post, ku a ni swi ndlisa swilo sweswo. Loko a nga dyi lava Mr. Post va fika va rhamba yena, loko va nga rhambi yena va rhamba Mr. Post. Ku nga ku ndleke sweswo, ku ndleke yini kahle kahle ka this event? Mi nga nyika your opinion na ku hemba ka this one. Yeah, of course hi ta hi tlhe hi yinda ya ka manager Philani. So as you remember, hi ti 8 March, as you can see, Philani a faka kombisa ku I manager Mthimbani sini a hi swi coverini already, mi nga ma hleketa. Yeah, however a swi helelangi laha, because hi ti 5 April, as you can see, hi fike hi vona fika tsala that post kwalano la nga faka kombisa ku announcement mani kuma yena kombisa ku hayi i hi tivisa ximfumo leswaku i ta va kha ri new manager ya Marabeta artist MK King, as you can see. So sure ku ta khe twa to tala hi yena from now going forward, to be honest na mani n'wi tivile MK King. So swi kahle hi va hi tseme kwalani for now. So I mhaka kahle swinene. So sure manager Philani sweswi yi manager 3 artists, Mthimbani, Babarla na MK the King. So yena le ku tirheni swinene, to be honest, because already se yi kumile na Mthimbani a gig. Ni vone leswi nga swi tsala ka liya youth, a ni ku na liya youth very ka Marula Festival, yi n'wi kumele Mthimbani wolowo, as you can see Mthimbani yi kume a gig na yona. Ni nga vula ku manager Philani like in terms of management, it's very good. Are good in terms of show music production and stuff, but co-manager kuma the gig and deals is very good. So mina nga congratulations to him. Look tirheni kahle swinene. Loko ku ri amgeza subscribe, a ni ta kombela mi tlika subscribe. Go. The producer, go.